Ingdeng pli KKCA mahang ke thegarni katalon. Karbi Anglong District Anusuchit Jati Parishadatum Pherangkia Mai ke pha. Chitini Phai Crate Roxier ni pen Karbi Anglong alongka Seva और समर्पण अभियान talon dunji. Come one, come all to the third Inter-Church Football Tournament come awareness program on addiction and human trafficking organized by Community Health and Development Program, Baptist Christian Hospital, Tejpur, a unit of Emmanuel Hospital Association, New Delhi, in collaboration with AKBCLFYD for both women and men. Registration starts from September 1 to September 20, 2021 at Adap Taro Playground, Dongmukak. For more detail, contact 8638 398 440. Kardom Pineda Abirta long pen nili sami jirbon kilingpi non-arjik tha birtang ton pen. Karbi adhorom chorkli chuphejo ke pangcho ponchia phan ke sengpon karbi kurusar chingruma maetum ke dam tang chitini phai kret trokarni dipu klabalong ingdeng pli mahang ke thegarni katalon pon. Methang Karbi khai jutang jubat lapen annim mate Karbi adhorom chorkli chuphejo ke pangcho ponchia phan pura ke dam tang ningkan surhini ra krener ke baningkan Karbi kurusar chingruma maipu sengponsi piningkan anke ningkan pli ke chok ke sengarni talon ponlo. Kedam tang chitini phai kret roxiarni dipu klabalong katalon ponahut KKCMI phu dhansing teron pensi mai chephem phu ponlo lapen la sohut aluhiaman pen Karbi rechorong hangrong chinthong lindok chinthong rongbong longri krehini sar habiamai hemphu mukranga dorbar pendanglok Karbi honghare youth council pen Karbi Anglong kurusaramai jabang atum chetongdu Karbi Anglong ke doan kurusara tumaphan isi ka chingruma chatai donangji pojoksi kedam tangning kan surhini ra krener ke baningkan KKCA pu amahang pathek ponlo lapen non ki thur mia ove ki mia tum setame KKCA long ardinang chi pidun pen methanga khai ajutang lapen ani mate Karbi adhorom chorkli chophejo kapang choje phan nili tuma ke mangalong nang chirap chi todun popusi ning thelo pusi kurusar harsing hanse pherang ke thengno ninje pon asila so long ni tum jasme pet ke mang pon ke la jo je Karbi akhai jasme pet ove ki mi tum chorkli ji se chorkli amen chini ne amun chini ne hempu amen chini ne mukrang amen chini ne rasingja amen chini ne lason si ove mi dok atum do lo la si ove ki mi tum han tan ni tum chuning ri ji la pen than pon ing tung je ni tum kurusar amai along jasme pet important nang pidun tha nang charli dun tha nang chitto dun tha nang cherap dun tha ni tum Karbi ove ki mi tum han Karbi anim Karbi adhorom chorkli pheju ajakong thepik khai kang tim puji puji pulo tangte mithang Karbi khai kang tim pulo te mithang adhorom do vek nai mithang adhorom ke do khai si khai kang tim pu ji pu asi hala so khai kang tim pu ki pu long ver ji Karbi khai long la ke nim ke nang sot la so yo ni sin dum pini kurusar chingro ma mai padolo khai kang tim pulo te mithang ajutang jubat mithang alamaki pindeng sumpot penchenglok arona tang phurki mo kachini ke nang sot puta alang lipang dakpon News report Longsodaringti Karbi Anglong Live. Porimol Mozumdar aphan Karbi Anglong District Anusuchit Jati Parishad Asong atumpen Asong aphan nongno mate aron repinasai ki claim apot sodak pen kapin rempon. Pherangkia mai ke phaponang koklake Porimol Majumdar pabangphu Karbi Anglong District Anusuchit Jati Parishad Asong atuma pet mate asong alo kang huche theklong lokpusi Karbi Anglong District Anusuchit Jati Parishad maiphu Udayan Daspen Pherangkia mai along pachini pon alang like inut SC Morcha Haraghat constituency along klembang phulo bonta nil tum pinirani anta alang like SC puke klardak pen chini pon long le prang alang li SC Morcha maiphu pusetami Susmita Bainik puabang phiaphan Caste certificate kasalam pidun jia jakong avi pusi Pherangkia mai along pachini pon Anparta nilitum Karbi Anglong District Anusuchit Jati Parishad alogo mate tarpang thek hei hui nilitum aphan nangar juje pin pen ki en chong hua pot asonga hin pen sodak pen kapin rem padupon si ada isitami NG buta Pherangkia mai along KAA JPA maipu Udayan Dasahin pen pachini pon প্রকৃততে অনুসূচিত জাতিৰ লোক হয় না নহয় আর সেই বিষয়টো আমি কর্তৃপক্ষক আমি তদন্ত কৰি ইয়াৰ বিহিত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাম যেহেতু ইয়াৰ আগত যিখিনি জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ ওলাই গৈছে জাতি পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা কোনো ৰিকমেণ্ড হোৱাকৈ বহুত চাৰ্টিফিকেট কাৰ্বি আংলঙত দিয়া হৈছিল
এতিয়া কিন্তু চৰকাৰীভাৱে আজি জিলা উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত তাৰ কোনো তথ্য পাতি তাত আমি দেখা পোৱা নাই যিসকল অফলাইনত গৈছে। আৰু আজি মই কাৰ্বি আংলং জিলাত বাস কৰি থকা সমূহ অনুসূচিত জাতিৰ লোকসকলক মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে তেনে ঠগ আৰু প্ৰবঞ্চনকাৰীৰ ওচৰত তেওঁলোকে নগৈ সংগঠনৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা ৰাখি তেওঁলোক আগুৱাই আহক। আমি জাতিটোৰ এই হকে এই সংগঠনটোৱে বাৰম্বাৰ মাত মাতি আহিছোঁ জন্মৰ লগ্নৰে পৰা। গতিকে আৰু এনে ব্যক্তিক চৰম শাস্তি বিহিবৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত দাবী জনাইছোঁ। Langhin Ben Sarpang Ring Tigithar Karbi Anglong Live. Prime Minister Narendra Modi mahang ke thegar ni pen pache tonusi chitini phai kre troxiar ni pen pre ni phai troxiar ni an ni inko aparman East Karbi Anglong BJP District Committee pen patir pi ponsi Karbi Anglong alongta seva aur samarpan abhiyan talondunji Nongnam ka chithangklong India Prime Minister Narendra Modi ningkan troxi kebraisi mahang ke thegar ni pen pache tonusi chitini phai kre troxiar ni pen pre ni phai troxi an ni inko aparman Karbi Anglong BJP District Committee pen patir pi ponsi Karbi Anglong alongta seva aur samarpan abhiyan kapang chengdunjia phansi chisik chedang pon lupusi BJP East Karbi Anglong District Committee mai phu dhan sing teron pangdakpon Kedam tang chitini phai kre troxiar ni BJP me thanga sa hemalong pherangke amai ke phahut me phu teron sang ho kaning ja tengke ni inko aparman ke deng ponji bangso sailong jase me thengpia klima rong ke e vi ka chipia sai hesere thekumbonga thekeron karko kar phek pen kapang thira sai ke claim se kelanga boha kapa do pen dang lok prek cham rara tuma phan ali ke do sai deng ponji non tarik kre troxiar ni pen September kai kre troxiar ni pen tarik troxi ani abangke nilitum Oktober ning koya farman itum seva और समर्पण पु अभियान असो चेंगपन पो सिसो के चेंग along itu thing perong ke pen chenglok blood donation pen chenglok handcar kok pen chenglok asona song itu Bharatiya Janata Party pen itu deng poni Halapu ni inko yang bong ku pipi arnisi ku pia saisi kedeng ponji ma puthak setame me phu teron sang ho hin penle klar dagalam thei arju iksina পত্ৰ লগতে ৰাজ্যিক কমিটিয়ে নিৰ্দেশ কৰি দিয়া নিম্নলিখিত কাৰ্যসূচীসমূহ সম্পাদন কৰিবলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ল নিম্নলিখিত কাৰ্যক্ৰমৰ সমূহৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় সমিতিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰা দিয়া অন্যান্য কাৰ্যসূচীসমূহ বুথ মণ্ডল আৰু জিলা স্তৰত বাধ্যতামূলকভাৱে ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব প্ৰতিটো কাৰ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ প্ৰতিবেদন ৰাজ্যিক কমিটিলৈ প্ৰেৰণ কৰাটো বাধ্যতামূলক 17 ছেপ্টেম্বৰ 2021 মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জন্ম উপলক্ষে 20 দিনীয়া সেৱা আৰু সমৰ্পণ News report Karbi Anglong Live Yam lunsing teron hin pen amithanga constituency arlo paklong kamalong samilangso ITDP block along pen kedeng pon prek chama scheme pen ke claim pon asai ingpu ponsi rongara tum pen kaching ki che thana mai kapadu pon Kedam tang chitini phai kre trogarni Mahamaya constituency ke parlo Mulajan polling station arlo sartherong pila pen chirop tok biarong along long thomadim SNNANA scheme pen kedeng pon lang ok kapang reng alangbi em lunsing teron ari deng pen ingpu ponsi rongara tum pen kachithan chimu mamai patupon Bangso long em lunsing timung ame thangamat ke japon along Mahamaya BJP Mondal Committee amai phu purno inti VDC amai phu Rajesteron Dokmoka Municipal Board amai phu Birenteron Abarim VDC amai phu Longsing Tokbi VDC Klembang Phibison Krotum Pendanglok Mohila Morcha la penangan BJP Klembang phu bang khiotinta chitong duriti Prekjama scheme pen ke claim pona sai kang pu pona hut ronga sora tum pen ka chithan chi mu mamaita padu ponsi asona son ronga jo ka ching thura mu ke claim pon jia puthak setame chingwai pon raplinsi kebang GMAC election hut anso se BJP song phan kapahai dun pa media phanta ronga ra tuma phan than paredika Lason si chirop tok biarong ke claim bom alang bi kang puda mahut labang sorong ke dama towar ka henu ke thek te kang long lokajok tong se kot pen towar ka selan pijia phanta yam lunsing terona hin pen lamchak chi piteka Bangso phi dikrut pialang sun ki jui ke lang adim ke sanga hem ke kimpon bomalong ta ke lang chari padudam kapre ga department
kedeng pon Muhammad especially Muhammad homosia phan kedeng pon la so kam ma khani le tum tim Muhammad ahin pensi along kelang pon padu pon lo fishery la pente ringwell la pente dak tourist department ben tak bhelogar long sitame kam claim bom lo la hai kaddo we nang lang si ni tum pini dage bang lo la so logot ni tum ke dam tang forani itu soita hong thon sak soita hong thon central government pen agreement ka che tok pon na so ka che tok tang de da pi penangan opposition atum kaprek ni tum phan nong nam jolo BJP atum si chojor dek penangan ni tum hanang pu pon lo la si lahai hojagota rong arlu sita ni tum a local committee tin sitame ni tum pini pen ke dam pang cheng lo lahai lam tha ya phan tim Mahamaya mate BJP Mahamaya a committee tumehin pen specially ni tum EM sar akai lunsing terong phan ni tum suri kardom pajir lo pi athema pipoloma alang lison son non ni tum phan woka se tum phan aning nga pathe je Karbi Anglong Autonomous Council Development a package nang le pen rong ke wang thek la pen nang claim la ha pon nang chelang la ha pon ni tum ningang samdolo okar sei nen tum pen athema BJP ke claim mesen lo mate ni tum ayem lunsing teron ni tum phan Muhammad Rara phana claim Dong mukak pen sem singing ti Karbi Anglong live. Kedam tang chitini phai krep horni Dipu Singhason Hotel along Kamrup Students Union pen Karbi Anglong Karbi Students Union atumang bong ar sikjitalam thea putha kaching ki che thana mai padupon Bangso amai Kamrup Karbi Students Union lapen Karbi Anglong Karbi Students Union tiri pia mayang bong Dipu Singhason Hotel along ar sikjitalam thea putha kaching ki che thana mai kapa dupona hut Karbi Anglong ke do KSU Kamrup KSU Nagaon KSU Sunitpur KSU Meghalaya KSU Delhi KSU Arunachal KSU lapen West Karbi Anglong KSU tum eklai vet KSU tiri pia mai kapar jap ponja phansi kachingwai RDP pondo Melong kachingwai pona teng kapachun pon vekcha phan nangkele ji pre chikluang bong Kamruba longsi puthot angdung kiti kachingwai padu pon thupo pusi chidon sarpen cheparai pontanglo Lapen Phaikunia Chiklo, Dipurong Supialong, National Karbi Students Union amai pi kapadu poncha phantame, Mayalong, Kachingwai padupon. Bangso Mailong, Karbi Anglong Karbi Student Union Tiripia Maipu, Rustom Rongpar, Kongchun Bang Jirsong Taro, Rap Kongchun Bang Borson Pro, Dihin Rimbang, Longkiri Tiso, Bidi Saratum, Richard Engti, Sar Imtok Bilapen, Edison Krotunta, Chitonglo. Halapu Kamrup Karbi Student Union amai pu, Korsing Teron, Kongchun Bang Arun Teron, Dihin Rimbang, Dipen Ronghang lapen Rap Dihin Rimbang, Jit Timung atumta Chitong Lunsi, Mayalong RDP dun rintisi, in Samjin Pen, May Pachun Ponlo. News Report Karbi Anglong Live. Tangte pinya daba Abirta ke la ponsi kang toniklo.